صبح خیر دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر میخوام برای شما این پاپلینو را نشان دهم. اینا 180 سوم پاپلینوی حاضر باشد 150 سومونی پیشنهاد شده. مرحمت دیر نکرده درخواست کنید. دستافکا داریم. اینا بینید. این است. بسیار گلوی خوش دارن. اینجا هم لیون و هم دوبایسکی یک جایه. همش همی نرخشون 150 سومون دونه دای. افتم ده با ارزان میشه و ببینید سنگوش چقدر خوش رو زدگی با نسخه بهترین نسخه فسون ارزانش هم است. نوار دیگه ده با ارزان ترکش شما به نوار گرفته پیش. подписчикони عزیز و همه اون نفرانی که عین زمان ما رو تماشا کرده استودید، حاضر میخوام کمک درباره کار در کمپانی فابلیک با شما معلومات دهم. در کمپانی فابلیک حاضر بسیاری از زنهای تاجیک ما کار و فعالیت کرده استودند و خیلی زیادی آنها صاحب معاشی خوب شدگی هستند. اینچنین خیلی در نوارهای دیگر بلاگرها میبینید صاحب خانه و ماشین گشتگی هستند، صاحب مبلغ‌های بهترین گشتگی هستند، званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар компания ва нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст дар нами рақамҳо нависед. вотсап доранд, гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд. корра ба шумо мефаҳмонанд, регистратсияву обученияшон беплай пура кора мефаҳмонанд. агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи фаберлика соҳиб гардед. нависед бо мефаҳмонандтона. воқеъ салом ёд мекунам. ине ки ҳозир мебинед 150 сомонӣ дӯстони азиз. ана ин рангш бо ана ин ҳаст ба анамин ҳамаш гулои фасон хушрӯ сангчошонам худшонам. марҳамат, касе ки дар душанбе ҳаст шумо як рақами телефон равон мекунед, сурати ҳамин паплини интихоб кардагитона равон мекунед, дастафшик бора шумода мебара ва баъдан сумша метиҳед. хулас инам хел паплинои фасон. ино новинкаян, ҳоҷиёнои новинка. марҳамат, агар дар кор бошад ҳамхел ҳамаш 150 сомониян. ҳамин материалҳое ки айни замон мебинед ҳамин паплино. гуллошона ҷои фасони хушрӯ набинед. сангошонам ҳамашонам сангчои тоза якум сортай. анаиниш бошад 140 сомон. дигарош бошад 150 сомонӣ. марҳамат, интихоб хеле зиёдай. кадом намуде ки дар корай шумо суратча гирифта дар ватсапи мо партоед. дастафкара ма мефаҳмонам пурра карда. ина ёра бинед чӣ қадр хушрӯянд. аз ин 4 ранг 5 ранг астай. беҳад паплинои хушрӯ ёра то 220 сомона мефурӯхтанд. ҳозир бошад аз сабабе ки мисол мавсимуш нест 150 сомонӣ. сангчои беҳад тозаи хамелеон ва сифати анамин молам беҳтарин сифатаями паплин дубайски. марҳамат, пиллаги ҳам меган, дубайски ҳам меган. ира ана баъданай дигили фасони дигараш. якта розови, яктай дига бошад салатви. хулас ҳамиё кадомеш ки дар кор шид шумо гап занед. дастафка дорем. ози дигар хел сангош ҳам астай ва ёш бо арзонтаракан. ура баъд бо навор карда ма пурра шумода нишон метиҳам.